Hello ma'am, good morning ma'am. Kamay taunarige ado ma'am ay ngasi isa sa nungaitana ko. Sor honbasu haidi phulle bane aduna ay nungsa jai jai na sum wakhal khan na sumaina ngasi di nungsa yai na sumain chare. Aduga ma'am mamana tan hobirak na ko ay husband na purak na sumaina ay tan chare ba ko ado ma'am ngasi di punima no mit ni na ne. Akoy merames chare ba sumaina hawai sila khamin simi hapchalaga haribo hapchalaga sumaina chamna thonge. Aduga siga thabi leire aduga siga lapoi gi ngawbodo aduga siga ametpi leire hangam ametpi ni aduga siga chak leire aduga siga les ani khak laure ba ko ado ma'am nungthin dadi sumaina rosgula sumaina chapor sumaina atum ahau se sumain chare aduga nungthang ladi khoi dum nga chae ba ko aduna jerum ama ngaure boram taure ametpi siga leire aduga sumaina hangam kangsoi aduga mimi pe karam lawa sumain chare ma'am